Para este na vlog, para bago estoriayi hamyu pudi dos guaha, Chiba, janon Hilitai. Jan gi uttimo na patte gi este na vlog, guaha estoria put Nene ni gofjanya umegga este na vlog. Buenas dan saludo para todos hamyo Buenas hujung guahu ya migun mizo itetlun mizo zani besinon mizo as kodi sa Nicolas Lesama. Sa pagpagui Liberation Day, Biba ng Liberasion para todos hamyo zani familian-miyu, ginen ni familia-ku. Dispensa sa baanzo na oga'an sa guaha lamlam zan hulu gipaingi, za sige di mapangan ni lamlam zan hulu. Za guaha talo masusedi gipaingi. Hami zan si Tata-hu inkwentuto si chetnot-ña as ki sanlago gi FaceTime. Za inhingo na guaha goga kumakati gitate ni gima. Chadig ju kumahulu paru spiyo hafa guaha. Za gigun motto ju gitate ni gima usoda igahu Chiba is Rocky. Ekwa hafa chetnot-ña lo sige di malago za ketok za jug ni kanghelon-na. Kusugoti kanghelon-na za huli'i na mahplay tali-ña. Pues umuzog si Tata-hu paru ajuda lo haso na ginen ma-opera si Tata-hu za tisinya gwi mamokka solo an mauday gi scooter. Pues mamaysan si Tata-hu hafa nesisidat-hu za hu gagaw untali para bayu god di igagatalo. Mentra sumano si da paru chuli'e tali sige di umafulo hamjan si Rocky. Pues ingedi Chiba gitate ni gima gi chongkon manga. Ay lo maaknya ju sa kalan malangoy posision-na Chiba. Pasupoluji si Rocky un body ni manabulan ni Hanum za humalom ju para bayo maigo. Anay magmata ju za huli na este manana si Zeus humano ju para tendi gaga lo mas bravo posision-na poco. Ay day, si Zeus mas gracias sa Diyos. Este nuevo naga mommy Hilitai niyo gata, aga suke gata sa kadabiyahi na manyoda ipunidera, matui Hilitai para udula laki nana jan para ukano-todo. Jagwaha na biyahi hana luhan ni gahu Chiba gihalo mi kanghelon-na. Kusupolo ilaso. Este ilaso. Jahu katnadoji Hilitai ni tabak fresco. Dan mananggajo. Esta 3 meses man malofan desde que hupo lo ilaso. Ya vez en cuando hutolaleka ikana. Pues gi mismo na haani anay ta celebra man nafan libre niha itaw-tawguam ni Japones. Hugatsa ja hupongli este Hilitai. Natsalag no? Dos taw-taw fumaknuidu no este na litrato. Guaha Nene umegga ijoku vlog. Za mafanui otro na litrato na gaigi et mismo na Nene no pagu kumakati ipagod. Za ilangiha idos taw na kadabiyahi manaja ni Nene umegga ijoku video. Gigun makpui video kumati. Pues hu record may sadyo za hu nahanawigwi ni video. Za estigi hafa bidanya i Nene. And I'm on dyan haegga. Buenas Nene girl. Ay, de humong na za umegga ijoku video siya. Za humong lokwi na kumotyo di kumotyo. Ay, de Nene za malago jo kumentusi ijoku fan. Ay naminan ni este na Nene. Pues malago jo kumentusi ijoku fan as Davy Ann. Si Zeus maosi Nene naon egga ijoku video siya. Za por favor, continua umegga. Za hu prometi ho na para hu continua mamega video para hogo. Za por favor, munga kumati. Si Diyos maasi para todos hamyo. Zan adios. Buenas dan saludo para to. Pues sumudun si Tata-hu para uajuda ju. Mentra sumano si da para chuli'e tali.
Iguinaita sa pagkuman hihita